İstəmirəm ki, bugünkü təəssüratımız olsun ki, biz ölmüş insanı anım gökəcirdik. Не хочу, чтобы казалось, что мы сегодня проводим траур по человеку, который умер. Bizim Allahımız diridir. Наш Господь живой. Sadəcə olaraq biz diri olan Rəbbin bizim üçün keçdiyi əzablı yolu xatırlayırıq. Просто мы вспоминаем нашего живого Бога, который прошел через эти stradания. Biz bunu etmirik ona görə ki, onun belə göz yaşımızla, özümüzü döyməklə, nə bilim, hansısa bir yolla onun rəğbətini qazanaq, onun əzadarlıq eləyək, onun belə xoş niyyətini qazanaq. Мы не делаем это, себя постукивая, побивая, плача, чтобы он заметил и сказал, да, так и должно быть. Это не для этого. Və bizi Allah buna görə cənnətə buraxmayacaq. И ради этого, увидев ваши слезы и побивания, он не скажет, ваш путь к раю готов. İşte aslında ki, İsa Məsih özü bütün bu şeyləri keçdi ki, biz sonra keçməyə bu şeylər. Так дело и в этом, что он сам прошел через эти страдания, чтобы мы имели путь к нему. Biz sadəcə olaraq bugün onun həmin 2000 il bundan öncə bu gecə onun yaşadıqlarını xatırlayırıq. Мы просто сегодня вспоминаем ту ночь, через что проходил Иисус Христос. Çünki biz bu yolu düşünməsək bunun üzərində, bunu anlamasaq, biz fikirləşirik ki, xilas adi bir şeydir, bu rahat başa gəlir. Мы если не вспомним, не будем размышлять, для вас будет спасение. Ну, спасение, что еще? Biz başa düşməyəcəyik ki, Allahın sevgisi nə qədər dərin, nə qədər böyükdür. Мы не будем понимать, насколько глубока Его любовь и широка. Çünki kəlamdır ki, biz hələ günahkar ola-ola Allah öz oğlunu bizim günahlarımızın xilası üçün göndərdi. Там в Писании говорит, что мы были грешниками. Уже быв грешным, Он отдал Сына Своего. Əsl sevgidə əzab var. В настоящей любви есть страдания. Və Məsih bu əzabı yaşadı bizim üçün. И Христос пережил эти страдания ради нас. Bu vacib olmasaydı, İsa Məsih həvari Paulla görüşüb ona bu şeyləri danışmazdı. Если бы это было бы не важно, сам Христос бы не встретился с Павлом, чтобы сообщить ему об этом. Yadımıza gəlir Korinfillər məktubundan biz hər dəfə oxuyuruq ki, Paul deyir, Məsih bu təlimi birbaşa Məsihin özündən almışam. Məsih o xəyanət edildiyi gecə əlinə çörək götürdü, böldü. Помним, да, Павел, как сказал в церкви Коринфянам, он сказал, что это учение я принял от самого Иисуса Христа в день, ночь, когда он был предан на смерть. Təsəvvür Məsih o qədər bu vaxt onun üçün dəyərli ki, özü həvvari Pavla uzun illərdən sonra yaxınlaşıb bunu həqiqət açmışdı. Кстати, насколько это было важно для Иисуса Христа, что он сам решил сообщить об этом Павлу. Məsihin əzabları bizim üçün ruhlandırmadır əslində. На самом деле страдания Христа для нас это ободрение. Həyatda yaşamağa bir nümunədir. Хороший пример, чтобы жить свою жизнь. Həm də xilas yolumuzdur. И является путем к спасению. Və bu axşam da biz yığışmışıq ki, həmin bu hadisələrin belə deyək, səthi də olsa xatırlayaq. И мы сегодня здесь собрались этим вечером, чтобы хоть и поверхностно, но вспомнить события того вечера. Yaşaya 53-dən biz bu yerləri oxuduq müəyyən qədər. Только что мы читали из книги Исаия 53 глава эти места. Və bugünkü düşüncələrimizi məhz onun üzərində qururuq. И будем сегодня размышлять как раз из этого места Писания. Gəlin bir neçə vacib məqamları xatırlayaq. И давайте как раз вспомним несколько важных моментов. Yaşaya 53-də 3-cü ayədə o belə deyir. В Исаии 53 главе в 3 стихе сказано. Biz slaytda hazırlanmamışıq, ayələri hazırlanmamışıq. İstəyirik ki, tam köklənək mövzuya. Здесь ничего не будет готово. Мы хотим, чтобы мы сфокусировались только на Слове. Yaşaya Peyğəmbər İsa Məsihdən 700 il öncə belə sözlər deyir. Пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса говорит, вот представьте вот эти слова. Adamlar ona həqarətlə baxıb rədd etdi. O dərdli xəstəlikləri görən insan idi. Adamlar ondan üz döndərdi, xor baxdı. Biz ona qiymət vermədik. Он был презрен и отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с немощью, как тот, от кого прячут лица. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Məsihin əzablarının məsələ bundan da başlamaq olar. Можно начать говорить о славе Христа с этого места. Yeri göy yaradan Allah insan kimi yer üzünə gəldi. Создатель неба и земли
принял образ человека и пришел на землю. Amma kəlam deyir ki, biz insanlar ona xor baxdıq. Но сказано, что мы, люди, ни во что не поставили и с презрением смотрели. Qiymət vermədik ona. Не оценили его, Rədd etdik onu. отвергли его. Çox məlumat ki, nə qədər yer üzündə idi o, Очень интересно, сколько он находился на земле, nə qədər ki möcüzələr edirdi, сколько чудес он сделал, nə qədər ki acıları doydururdu, сколько голодных накормил, sevgi göstərdi insanlara, сколько он показал любви людям, nə qədər ki insanlar ondan öz məqsədləri üçün istifadə а edirdilər. сколько людей использовали Христа ради своей выгоды. Bütün bu vaxtlarda o yaxşı idi. Все это время, что я перечислил, он был хорош, он для них был хорош. Amma vaxt yetişəndə Но когда наступило время, hamı bir nəfər kimi o tərk elədi. наступило время, все как один отвергли его. Şagirdlərindən tutmuş o minlərlə, yüzlərlə insan. Начиная от самых родных учеников, и сотни и тысячи резко отвернулись от него. İlaç mən bu düşünəndə bu şey fikirləşirəm. Görəsən bizdə də kilsədə hansı çətin məqamlar olanda kimlər qalacaq burada? Я, знаете, подумал, что интересно, если в нашей церкви будут какие-то сложности, да, как мы проявим себя? Görəsən kimlər İsa ilə qalacaq, kimlər isə bizimlə qalacaq. Кто останется с Христом, кто останется с нами? Размышления. Şagirdlər qoydular qaçdılar ona. Ученики оставили, разбежали. Gecə gündüz oyuna olanlar, onun çörəyini yeyənlər, evində olanlar, evinə Те, gedənlər. кто были и утром, и вечером с ним, те, кто вместе с ним ужинали, те, кто были у него дома, вместе служили, они оставили его. Kimlər ki ondan sevgi alırdılar, indi isə qışqırırdılar ki, onu çarmıxa çək. Те, кто получали от него любви, но кричали, распни его, распни. Bəlkə sizə də hardasa bu, bəlkə də yaxında bu istər. Может, для вас эти чувства близки? Kiminsə yaxşı işlər görmüsünüz, kiminsə fədakarlıq eləmisiniz və axırda da sizin pisliyiniz daşıl Может, olub. ради кого-то вы сделали что-то доброе или пожертвуете, а они вам в душу, грубо говоря. Amma Məsih bizim edə biləcəyimizdən də daha böyük işlər Ну вот görmüşdü. разница в том, что Христос сделал больше того, что мы могли бы сделать. Yaşaydı ki, onlar ona xor baxdılar. Написано, что они посмотрели на него с презрением. Xor baxmaq nə deməkdir? Что это значит, посмотреть с презрением? Kimisə aşağı görmək, Это значит, что кого-то видеть ниже себя. heç görmək. Можно сказать, никто. Ничто. Qiymət vermədilər ona. Нет цены тебе. Dəyərsiz. Ты обесценен. Нет тебе цены такого плохого. O qədər ona dəyərsiz yanaşdılar ki, onun yaşamaq hüququnu aldılar əlindən. Настолько он был для них не ценен, что они сказали, что лишить его жизни – это то, что он заслуживает. Biz ən böyük dəyərsizləşdirmə insanın yaşamaq hüququnu əlinə almaqdır. Самое худшее, когда ты проявляешь человека, и что он тебе не нужен, не ценен, когда ты думаешь, что пора лишить права его жизни. Və İsa Məsihə bunu göstərdilər. И к Иисусу проявили именно вот такое внимание. Və bu planı, bu arzunu həyata keçirmək üçün yaxşı bir saxta bir məhkəmə də qurdular. И чтобы это воспроизвести, чтобы это реализовать, они собрали ложный суд. Yaşaya deyir ki, ədalətsizliklə məhkum olundu. Написано, что он был осужден по несправедливости. Sizin heç haqqınız tapdalanıb? Вообще, когда-нибудь ваши права были ущемлены, спасибо, слово, ущемлены? Было ли такое? Necə hiss eləmisiniz özünüzü? Как вы чувствовали себя в этот момент? Yazıca gəlib bir neçə həftə bundan öncə bir oğlan əyləşmişdi burada və danışırdı ki, onun haqqı necə tapdalanıb. Несколько недель назад здесь сидел парень и говорил о том, что его права были ущемлены. Və o deyir, mən heç bağışlamayacam onları. И он сказал, я никогда не прощу. O deyir, mənim nifrətim heç vaxt sönməyəcək onlara Он qarşı. говорил, моя ненависть не прекратится. Və o saxta məhkəmədə İsa'nın heç bir haqqı yox idi. И вот в этом ложном суде у Иисуса не было ни одного права. Bir kişi var idi, bəlkə Instagramda görmüş, çox yayılmışdı. 40 il həbsdə olmuşdu. Может, вы видели в Инстаграме, вот Эмиль махает головой, видит, что этот мужчина был 40 лет в тюрьме. Və 40 ildən sonra məhkəmədə xəbər tutmuşdular ki, o günahsızdır. И вы знаете, по новым технологиям, скорее всего, да, через 40 лет они выявили, что на самом деле не является преступником. Amma Məsihin məhkəməsi başdan ayağa saxta idi.
Но вот отличие в том, что судебный процесс Иисуса Христа, он был от начала до конца ложным. Saxta şahidlər, məhkəmədə hamı iştirak eləmirdi. Лжесвидетелей было недостаточно доказательств и людей. Məhkəmənin bir də məqsədi var idi. Onu haqsız çıxartıb sazı öldürmək. Была одна цель. Он должен быть выявлен обманщиком, неправым и осужден. Bəlkə baxmışıq saray yandaşlanmasına bu yaxınlarda. Burada baxdıq. А может, вы недавно смотрели какой-то азербайджанский фильм? Побивание каменной сараю. Фильм так называется. Hə. Кто снял? Fransızı. Və əgər maraqlısınız üçün. Ну, если для вас интересно. Yəni, maraqlı baxmalı deyil. Çox maraqlı, bir saat içində elə bir drama yaratdılar, elə bir mənzərə qurdular ki, elə bir şeydilər ki, heç nə içində onu sırası aradan götürdülər. Kimi aradan qaldırdınız? Məhkəmədə. Вот, то есть в течение часа они смотрели, была такая драма, что раз, два и все. Saxta məhkəmə qurmaq həmişə insanlar üçün rahatdır. Очень легко вообще на самом деле построить судебный процесс на лжи. Bəs Məsih nə fikirləşirdi insanlar ona belə baxanda? О чем думал Иисус, когда он видел, как люди на него смотрят? Davud Peyğəmbər Məzmur 22-də 6-cı 7-ci ayələrdə belə bir fikirlər deyir И Məsih вот в adından. Псалме 21, 6-cı 7-ci ayələrdə. 6-7 стих. Lakin mən torpaq qurduyam. İnsan deyiləm. Adamların təni hədəfiyəm. Xalq mənə xor baxır. Məni hər görən lağ edir. Doda büzüb başını ayırırlar. Наверное, на русском 7-8. Я же червь. Ага. Я же червь, а не человек. В бесславии у людей, презрении у народа. Все, кто видит меня, надо мной смеются, оскорбляют меня, головой качают. Bizim Məsih orada susanda məhkəmədə o deməkdir ki, onun hissləri yox idi. O heç nə düşünmürdü, o heç bir şeylər yaşamırdı. Davud Peyğəmbər onun dilindən danışırdı. Когда мы видим, что Иисус был на суде, он молчал. Это не значит, что он ничего не чувствовал и просто отдалился от этого процесса. На самом деле уже Давид написал, что он чувствует. Deyir ki, mən torpaq qurduyam. Он говорит, я же червь, İnsan deyiləm. я не человек. İnsanların, adamların təni hədəfiyəm. В бесславии у людей, в презрении у народа. Xalq mənə xor baxır. В презрении у народа. Məni hər görən lağ edir. Все, кто видит меня, надо мной смеются. Dodaq büzüb başını yırğalayır. Оскорбляют меня, головой качают. Bilirsə, bununla bitmir əzablar. Məhkəmə ilə, rədd olmaqla bitmir əzablar. Но знаете, этим все не закончилось, вот это страдание, вот этим судом ложным. Этим ничего все не закончилось. Belə şeylər olur həyatda. Такое бывает в жизни, бывает. Yaşayır amma davam edirdi ki, onun əzablarının davamı var. Но Исаия не остановился, говорит, есть еще продолжение его страданий. Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi. Hansı? Он чей? Ранами его мы исцелили. Вот. А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелили. Bizim üsyankarlığımıza görə onun bədəni deşildi. Şər əməllərimiz naminə əzildi. Bizim əmin amallığımız üçün o cəza aldı. Ona zülm etdilər. O istirab çəkdi, amma ağzını açmadı. Kəsilməyə aparılan quzu kimi qırxımçıların qabağında dilsiz qoyun kimi ağzını açmadı. Он был угнетаем и мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был веден на заклание. И как овца, перед стригущими безмолвно, так и он не открывал уст своих. Saxta məhkəmədən sonra fiziki əzabların vaxtı başladı. Когда закончился этот ложный судебный процесс, начались физические страдания. Padşah Hirot birinci onu qamçatdırdı. Сначала мы знаем, что царь Ирод вынес приговор, что его нужно побить. Ondan sonra isə Pilat məqsədyönlü şəkildə, ağır bir şəkildə onu cəzalandırdı.
Потом Пилат наказал его тяжелейшим. Yaxşı bir film var, Məsih'in əzabları. Есть хороший фильм, вы смотрите, «Страсти Христова» Мэла Гибсона. Orada çox yaxşı təsvir olunur bunlar. Там, можно сказать, очень хорошо все это представлено, вот это последнее. Tarixçilərə görə Roma əsgərləri hissiyatsız idilər belə şeylər. Написано, что историки говорят, что римляне настолько привыкли уже это делать, что они ничего не чувствовали, когда была очередная жертва. Yəni onlar üçün ölənə kimi qamçılamaq, onlar üçün vəhşilik eləmək adi bir hal idi. Для них избить плеткой до смерти уже ничего, это нормально, они привыкли. Yəni buna şişirdmədir, bu uydurmadır. Yəni bu bizim reallıqda da var. Biz müharibələrdə biz bu səhnələri görürük. Я сейчас не говорю это, чтобы вау, это нормальный процесс. Вы можете послушать любых солдат, которые были на войне. Иногда все просто остывает, и они к этому привыкают. Və Pilat onu öldürmək istəmir. Pilat istəyir ki, sadəcə o əzab çəksin və onu buraxsın. Пилат не хотел его. Пилат просто хотел, чтобы его наказали, как они хотели, и отпустили. Pilat istəyir ki, bəlkə bu vəhşilikdən sonra onun başına gələr, yazıqlara gələr, əl çəkərlər onu. Он верил на это, что когда он видит его сокрушенным там, они могут смягчиться, их сердце, они отпускают, все, хватит. Amma xalqın öyle sakitləşmirdi. Но народ не успокоился. Xalq fikirləşir ki, yox, bu azdır, bu 2 nəfər vəhşicəsinə qamçılan, belə cırıq-cırıq olur, bu azdır, o ölməlidir. Народ смотрел, 2 раза его побили плетками, но они смотрят, говорят, это мало, мало, надо дальше. Gəl onun başına tikandan taz qoyaq, Давайте ему на голову один терновный венец. çarmıqını məcbur eləyir daşasın, А давайте еще заставим, чтобы он сам нес свой крест на Голгофу. qoy bədənində bir tikə belə ət qalmasın Чтобы даже мяса не было на теле его. və onu çarmıxa çəkək. И распнем его. İnsanlar vəhşiliyə açıqdılar. Люди открыты к жестокости. Elə baxdığımız bu sonuncu filmi Saray yandaşlanması filmidir. Тот фильм, который смотрели, вы могли видеть как доказательство. Və bir həkim var, adı Truman Davis'dir. Вот мы говорим сейчас о докторе Трумане Дэвисе. Onun belə bir essesi var. Məsihin çarmıxa çəkilməsi tibbi baxış. Он написал такую вот работу, эссе. Он сказал, что крест Христа с медицинской точки зрения. O öz kitabında çarmıxa çəkilməni belə bir proseslə izah edir. И вот он объясняет этот процесс, как он исследовал. Mən sizə birbaşa oradan oxuyum. Я постараюсь сразу его цитату зачитать. Bu an başqa bir hadisə də müşahidə olunurdu. Он говорит, в этот момент наблюдалось другое событие. Əllərinin güclü yorğunluğundan əzələlərdə şiddətli spazmalar yaranırdı. Он говорит, люди от усталости его рук, у него были сильные спазмы. Bu da insanın dəhşətli, azalmayan, lakin artan ağrılar hiss etməsinə səbəb olurdu. Ага. И это было ужасающее, неугасающие боли, Narastayışı. да, который сильно касался его чувств. Təsəvvür mıxlardan elənçinə asılıb, bədən tam mıxlardan asılıb və bütün əzəllər, bütün bədən didilmiş halda ağrıyır. И вот представьте, да, он на кресту висит на этих гвоздях, и вот руки, ноги усталы, он на этих гвоздях держится. Bu səbəbdən özünü yuxarı itələyə bilmirdi. И он не mог, чтобы вздохнуть вперед. Həmin vaxtda ciyərlər sallanır, bədən sallanır və nəfəs almaq olmur. Ancaq havanı alırsan verə bilmirsən. Ага, то есть ты не можешь вздохнуть, потому что ты на гвоздях, да, ты должен дать вперед грудную клетку, поэтому он дышал ртом. O hər cür gücü ilə özünü yuxarı qaldırmağa çalışırdı. Он старался всеми силами приподняться, чтобы вздохнуть. Ayaqları itələyərək qısa bir nəfəs almağı cəhd edirdi. И он pытался, вот ноги на гвозде, он пытался как-то оттолкнуться всеми силами, чтобы получить этот воздух. Və havanı verə bilmədiyinə görə karbon qazı ciyərlərdə dolmağa başlayırdı. Из-за того, что он не мог получить достаточно, его внутренности стали заполняться карбоном. Və qanında yığılmağa başlayırdı. Углекислый газ. Və И потихоньку поражало его тело. Və spazmalar qismən azalmağa başlayırdı. И потихоньку заполнение углекислым газом, спазмы его прекращались. Və qıc olmalarla, su durğalarına o nəfəs alırdı. И
в этом всем положении у него были судороги, и он ничего не мог, он продолжал так жить. Başqa tədqiqatçılar isə bunu rədd edirlər ki, o ümumiyyətlə nəfəs almaq üçün o gücü tapa bilməzdi özünə. Многие отвергают, говорят, что у него вообще не было сил, чтобы вообще дышать. Çünki burada çarmıqda bizdə şimal belə qəşəng taxtadır da, düzdür? Вот потому что здесь у нас, вроде хорошее отработанное дерево. Amma orada belə taxta deyildi. Там было не такое дерево. Orada görmüşük də nahamar taxta. Нахамарное, наверное. Неровное. Может быть, неровный ствол. Taxta qırıntılarla olan. Возможно, было где-то почесано, где-то нет, протесано. Və o cırıq bədənlə o qalxıb o nəfəs ala bilməz. И вот эта спина или вот это все его тело, которое окровавлено, которое кровоточит и горит, да он пытался на нем как-то дышать. Və bu özünə bu mümkünsüz idi onun nəfəs almağı. Bu cürə qaldırıb nəfəs almaq. Это можно сказать невозможно, что он чуть-чуть привстал и получил воздух. Əskərlər sona dək ta məhbus çarmıqda ölənə qədər çarmıqı tərk eləməzdilər. А солдаты пока разбойники, кто на кресте, не умирали, не покидали это место. Ki birdən kimsə qohumlardan yazıq gəlir, kiminsə yazıq gəlir, öldürər şəxsi ki, tez ölsün ki, o adamı canı qurtarsın. Ага. Они почему не покидали? Вдруг кому-то станет жарко, вдруг из родственников, вы знаете в фильмах, чтобы не мучился, давай мы его убьем. Нет, он должен был до конца пытаем, поэтому они были там, чтобы никому не было это разрешено делать. Bir çox tədqiqatçılar deyirlər ki, onun çarmıxa çəkilməsə belə, onun o qamçılanmağı o səviyyədə bəs edirdi ki, o ölsün. Biraz gec öləcəkdi, amma öləcəkdi. Многие легко считают, что его так избили. То есть даже если он до креста не дошел, он все равно умер. Поздно или рано он бы умер, он был избит до полусмерти. Çünki adətən 2-3 gün ərzində həmin çarmıxa asılan şəxs ölürdü. Потому что обычно те, кто уже был на кресте, через 2-3 дня они вот там, на том кресте умирают. Əsə isə bir neçə saat ərzində artıq öldü. Но мы знаем, что Христос умер в течение нескольких часов на кресте. Bəs həmin vaxtda Məsih nə hiss edir çarmıqda? А что чувствовал Христос на кресте? Çünki bir yaxda dediyimiz ki, o susurdu, dinmirdi. Тут сказано, он молчал, nичего не говорил. Və Davud Peyğəmbər, İşay Peyğəmbər bu söz, onun hisslərini, onun sözlərini məzmurlarda və kəlamda И türürlər. вот Давид и Исаия, они его устами говорят. Zəbur 22-yə qayıdaq, 12-ci, 18-ci Вернемся ayə. к тому же Псалму 21 и 12 по 18 стих. Nə qədər buğa məni dövrəyə salıb, güclü başan buğaları yan yörəmi bürüyüb. Yırtıcı aslanlar kimi nərə çəkirlər, məni parçalamaq üçün ağızlarını açırlar. Mən su kimi töküldüm, bütün sümüklərim oynaqlarından çıxdı. Bunlar Məsihdir. Köksümdəki ürəyim mum kimi əridi, saxsı parçası kimi gücüm qurudu. Dilim damağıma yapışdı, sən məni torpağa salıb ölüm verdin. Şər insanlar dəstəsi məni dövrəyə aldı, it sürüsü kimi yan yörəmi bürüdülər. Ayaqlarımı, əllərimi deşdilər. Sümüklərimi saya bilirəm. Onlar baxırlar, gözlərini mənə zilləyirlər. Aralarında paltarımı bölüşdürürlər. Geyimim üçün püşk atırlar. Məni döyənlər üçün belimi açdım. Üzümü, saqqalımı yolanlara tərəf uzatdım. Təhqirlərdən, tükücəklərdən üzümü gizlətmədim. Множество быков меня обступило. Крепкие быки Башана меня окружили. Раскрыли пасть свою на меня, как лев, что ревет, терзая добычу. Пролился я, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое превратилось в воск и растопилось в груди. Сила моя иссохла, как черепок, и к небу прилип язык. Ты положил меня в смертный прах. Псы меня окружили, сборище злых меня обступило. Пронзили мне руки и ноги. Я все свои кости могу пересчесть. А они глядят и злорадствуют надо мной. Они делят между собой мои одежды, бросают жребий о моем одеянии. Я подставил спину бьющим меня, щеки тем, кто рвал мне бороду.
Я не прятал лицо от насмешек и плевков. Məsih öz hisslərini əsrlər öncə çatdırırdı. Христос донес свои чувства веками ранее. Çünki o bütün insan günaha batandan bu hisslərini yaşayır ki, bir gün bu hadisə baş verəcək. Потому что как мир пришел грех, он уже жил с мыслью о том, что ему нужно будет пройти. Amma məni həmişə narahat edən başqa bir sual var idi. Но меня всегда волновал другой вопрос. Niyə fiziki əzablar vacib idi? Почему же так были важны физические страдания? Birbaşa gələrdi yer üzünə, ölərdi və gedərdi də, burada həll olar Могут məsələn. прийти спокойно, умереть за людей и уйти. Да зачем так? Əslində cavab göz qabağındadır. На самом деле ответ перед нашими глазами. Çünki insan günah eləyəndən bu günə kimi elə də Allah insana fiziki cəzalandırırdı. Потому что как человек сделал грех, это сегодняшнего дня Бог всегда наказывал физически. Yeşua kitabını oxuyuram, görürəm ki, Axanı bütün ailəsi ilə bir yerdə Allah deyir, yandırın. Bütün hər şeyini yandırın. Мы читаем книгу Иисуса Навина и вспоминаем Ахана, который проявил непослушание. Бог сказал, всю его семью сожгите. Allah Sadomla Hamora göydən alov göndərirdi. Мы знаем, что Бог послал огонь с небес на Содом и Гоморру. Biz kitabda oxuya bilərik ki, necə Musa xalqa, Levilərə əmr etdi ki, 3000 insanı qılıncdan keçirsinlər, öldürsünlər. Моисей, мы помним, да, 3000 человек при Моисее. Və Allah dəfələrlə günahkarı fiziki И мы cəzalandırır. видим, что много-много раз Господь наказывал грех именно физическим наказанием. Fiziki cəza hamıya açıq şəkildə nümayiş edirdi ki, dərs olsun ki, Allaha əks gedənin başına nə gəlir. Физическое наказание было для всех примером, что bывает, если мы идем против Господа. Bu gün də insanlar fikirləşir ki, həyatlarına nəsə xəstəlik olanda, problem olanda Allah məni cəzalandırır. Многие люди до сих пор думают, что когда они болеют или что-то с ним происходит, это Господь меня наказывает. Sadəcə ölüm bu insanların naməlumlar doğurur. Nədə oldu, necə oldu? Простая смерть это просто... У людей просто остается вопрос. да. Ага. Amma Allah onun fiziki əzablarını göstərir ki, Allaha əks gedənin axırı nə olur? Но Господь через эти физические страдания показывал, что бывает с теми, кто идет против Него. Və Məsih də bizi satın almaq üçün həmin o fiziki əzabları çəkməyini göstərir ki, Allah günahkara nə edir? Ага. И чтобы Христос спасти нас, Он и прошел через эти физические страдания, чтобы они увидели, какие bывают последствия греха. Məsih insanların təmsilçisi olduğu üçün, hər birimizi təmsil etdiyi üçün o bütün Allahın qəzəbini yaşamalıydı. И так как Христос был представителем нас, людей, поэтому Он и принял на себя весь гнев Божий. Çünki günahlarımızı məsuliyyətini o daşıyırdı. Потому что Он понес ответственность за наши грехи. Fiziki əzabların altında başqa mənəvi əzablar yatırdı. Под этими физическими страданиями были и другие страдания. Yeşaya peyğəmbər yazır yerində bu barədə. И пророк Исаия пишет об этом. Rəbb hamımızın şər əməllərinin yükünü onun üzərinə qoydu. 53. Kəsilməyə aparılan quzu kimi, qırxımçıların qabağında dilsiz qoyun kimi ağzını açmadı. Axı xalqımın üsyankarlığına görə o edam olundu, dirilər arasından atıldı. Вот это 8, да. Он был и схвачен. Могилу мать. Нет. Ага. Но Господу было угодно сокрушить его и предать мучению. Когда же его жизнь станет жертвой повинности, он увидит свое потомство и продлит свои дни, и свершится через него воля Господня. Məsihin gözlərinə baxa biraz bu şeyə. Посмотрим немного глазами Иисуса Христа. Ona fiziki əzablar verəndə Когда ему dали физические страдания, он претерпел. insanlar düşünürlər ki, ondan canlarını qurtarırlar. Они считали, что они избавляются от Иисуса Христа. Amma İsa Məsih özü könüllü şəkildə insanların bu yükünü daşıyırdı. Но Иисус сам добровольно взял груз, или сказать, бремя людей на себя, на свои плечи. Bütün bəşəriyyətin, hər birimizin təqsiri onun üzərində idi. Ага. Вина всего человечества была на его плечах. Biz nəsə səhv bir şey eləyəndə bizi vicdanımız narahat edir. Ага, когда мы что-то одно неправильно делаем, нас совесть немного мучает. İnsanlar var ki, o dərəcəyə çatır ki, heç özlərini bağışlaya bilmirlər. А есть такие люди, которые доходят до такой степени, что вообще не могут себя простить.
Çünki özlərini təqsirkar hiss edirlər. Потому что себя чувствуют виновными. Təsəvvür edin ki, Məsih bütün bəşəriyyətin təqsirkarlıq hissini yaşamalı А idi. представьте, что Христос вину всего человечества Он чувствовал. Çarmıqda o müqavimət göstərmirdi ki, yox mən günahsızam, mən təqsirsizəm. O əksini eləyirdi. На Христе Он не говорил: эй, я не виноват, я вообще тут без греха, несправедливо. O bilirdi əslində kimdir və bilirdi ki, kimlərin günahını götürür. Он знал, кто Он, и знал, чьи грехи на Его плечах. O özünü təqsir qurbanını sayırdı. Он считал себя жертвой vины. Çünki Kəlam deyir ki, Allah bütün bizim təqsirlərimizi məsuliyyətini onun üzərinə Потому что yüklənmişdir. написано, что Бог возложил вину всего человечества на Него. İsa da bu mənəvi yükü, bu təqsir yükünü cinayətkar adını öz üzərinə rahatlıqla И götürmüşdü. Господь Христос взял на себя вот эту эмоциональную вину, всю сердечную вину на себя. İsa deyirdi bununla ki, ata, Seydağanın təqsiri mənimdir. Он говорит: Отец, вина Саида на мне. Təcavüzkarlar var, hansı ki uşaqlara, qadınlara təcavüz edirlər. Onların yükü mənimdir, mənəm o şəxs. Насильники, которые с детьми, женами и с другими плохо обращаются, он говорит: Отец, их вина тоже на мне. İnsanları istismar edənlər, onlara əzab verən, o mənəm. Люди, которые pытают других, эксплуатируют, пытают, да. Их вина на мне, Отец. Bütün burada iş görənlər, yalan danışanlar, oğurluq edənlər, fırıldasa hər hansı bir günah edənlər, o mənəm. Все нечисти, которые делают, обманывают, лгут и многое другое. Отец, это я, на мне это. Ailələri dağıdanlar, Семьи, которые разрушают. yer üzündə mövcud olan hər bir pisliyi ay Allah mən eləmişəm. На земле всякое зло, которое происходит на земле, он говорит: Отец, это на мне, это я. Ata da İsa'ya elə baxırdı. И Отец смотрел на Иисуса именно так, как на виновного. Ata demir, yox sən təqsirsizsən. Он не говорил: нет, ты не виноват, нет. Ata da baxır, yox bunları sən eləmisən. Он смотрел на нас и говорит: это ты сделал, это ты виноват. Və ata da təsəvvür, oğul da bilir ki, ata ona o gözlə baxır. И представьте, сын знал, что отец именно так на него смотрит. Bilirsiniz, çox vaxtı biz rastlaşmışıq belə mənzərələrlə ki, övlad istəmir ki, valideyn xəbər olsun ki, o nə səhv işlər görür. Ага, знаете, мы часто встречаем, что дети не хотят знать, что их родители знают, насколько они не очень хороши. Kimsə narkomanlıq, kimsə siqaret çəkməyini, kimsə neysə gizlədir Ну, valideyn. то есть есть плохие причины, кто-то курит, кто-то, они не хотят, чтобы родители знали, что они в этом деле. Amma burada başqa bir mənzərə var. Ata da deyir ki, oğul sənsən bu, oğul da deyir, ata bu mənəm. А тут другая картина. Тут говорит: сын, это ты виновен? Он говорит: да, отец, это я виноват. Allah hər birimizin pisliyini onda görürdü. Потому что Господь видел зло, всю вину этого человечества именно на нем. Və İsa Məsihin bu cürünə vəziyyəti ata ilə onun arasında böyük ayrılığa götürüb çıxartdı. И вот эта вся ситуация создала между отцом и сыном большое разъединение. Bu ayrılıq onun əzablarının ən piqətli idi. И это разъединение между отцом и сыном стало пиковой точкой его страданий. Maraqlı bir səhnə var. Ata oğlu tərk edir oradan. Очень интересная такая сцена. Отец покидает сына, Oğul isə atanı tərk eləməmişdi. но сын не покидал отца. Amma oğul başa düşür ki, ata onu tərk edir. Но сын понимал, что отец покинул его. Bu da çarmıq bəşəriyyət tarixindəki yeganə yerdir ki, Allah onu tərk eləməyənləri tərk edir. Крест — это единственное место, Allah onu tərk eləməyənləri tərk edir. когда те, кто не покинули отца, отец покидает их. Это крест — это единственное место. Правильно я перевел. İsa üçün bu nə demək idi? Что же это для Иисуса было? Çarmıqdakı vaxt ərzində o əzablarında İsa Məsih cəmi 7 cümlə, 7 fikir söyləmişdi. И когда Иисус был на кресте, Он сказал всего лишь 7 слов или предложений. Və ən vacib olanları demişdi. Он сказал самые важные. Baxmayaraq bu əzabların vəziyyətinə, bu hala, bu istirablara Несмотря на то, что он чувствовал, через что он проходил, как было тяжело дышать, İsa Məsih gücünü toplayır və qışqırır. Иисус Христос собрался с силами и прокричал. Ürəyində demədi, Не в сердце своем сказал, dilinin altında demədi, не шепотом, astadan demədi, а? astadan demədi. Не вздыхая, не медленно. Ага.
bütün gücünü toplayır və qışqırır. Написано, что всеми силами собрался и прокричал. Ata da demir. И не говорит отец. Deyir, Allahım, Allahım, niyə məni tərk etdin? Он говорит, Бог мой, почему ты покинул меня? Yad insanlar bir yerdə yaşayanda, insanlar bir-birinə öyrəşirlər. Когда люди не близкие живут между вами, все привыкают друг к другу. Amma sonra ayrılmalı olanda çox böyük kədər keçirirlər. Но когда они разъезжаются, они грустят. İsa Məsihin atanın münasibəti ömürlük münasibət deyil. А отношения между Христом и Богом, они были не вечны. Да, ömürlü değildi. Не жизнь. Не жизнь. Bu əbədi münasibət idi. Это вечные отношения. Əbədiyyatdan gələn bir dərin münasibət var idi. Это отношения, которые были от вечности. Və ilk dəfə çarmıqda ata Allah oğlundan üz И döndərdi. в первый раз на кресте именно отец отвернулся от сына. Bu elə bir sirli hadisə idi ki, tarixdə. Sirli hadisə idi Это было tarixdə. такое вот секретное таинство, вот, да. Martin Luther hətta bunu anlamaq üçün 3 gün gedib dağlara, dərd üçün çəkilir kənara. Даже Мартин Лютер уходит на 3 дня, размышляя об этом. 3 gündən sonra qayıdır. Через 3 дня возвращается, Hələ də başa düşməmiş. говорит, я не понимаю этого. Çünki Allah heç kəsi tərk etməyə Allah tərk etmişdi. Потому что Бог никогда никого не покидает, покинул его. Məsihin əzabları yer üzündə dünya evrenindən bəri baş vermiş ən faciəli hadisə idi. Испытание это. Страдание Иисуса Христа во всем мире считается самой большой катастрофой. Çünki Allahın xarakterində yoxdur heç kəsi tərk etmək. Потому что это не в Божьем характере покидать. Çünki onun adı sadiqdir. Потому что его имя верный, Onun adı sevgidir. его имя любящий, Onun adı köməkçidir. он помощник. Amma Allah tərk edir səni. Но Бог покидает Иисуса там. Xəyanət etməklədir Allah. Ишмель. Xəyanət etməklədir Allah. Господь предал его. Habaqquk Peyğəmbərin kitabında 1-ci fəsil 13-cü ayədə izah var. Пророк Аввакум дает объяснение в 1 главе, 13 стихе. Sənin gözlərin çox təmizdir. Şəri görən gözün yoxdur. Pis əməllərə dözə bilmirsən. И вот его объяснение. Слишком чисты твои глаза, чтобы видеть зло. Ты не можешь смотреть на беззаконие. Почему же тогда ты смотришь на вероломных? Молчишь, когда злые поглощают тех, кто праведнее их. Allah insanı ancaq o vaxtda tərk edirdi ki, cəhənnəmdə. Господь покидал людей, когда они шли в ад. Başqa elə bir yer yoxdur ki, Allah insanı tərk etsin. В другом месте мы не можем найти, что Бог покидает людей. Və İsa Məsih bunu yaşadı atadan. И Христос это испытал в конце. Biz hələ də çox vaxt Allahı başa düşməmişik. Мы еще не всегда понимаем Господа. Çünki əgər onun üçün günahın nə olduğunu başa düşsəydik, Если бы мы поняли, что для него значит грех, başa düşərdik ki, onun üçün İsanı tərk eləmək nə deməkdir. тогда бы мы поняли, что это было значит для отца покинуть сына своего. Çünki Allah üçün günah müqayisə olunmaz dərəcədə iyrənc bir şeydir. Потому что для Бога даже нет сравнения объяснить, что для него это грех, насколько он ему неприятен. O qədər iyrənc idi ki, Allah İsanı tərk elədi. Настолько он был ему неприятен, что он покинул сына своего. Və bütün bu danışdıqlarımız gəlir ona çıxır ki, И все, о чем мы говорим, ведет нас к тому, Allah bizim dindar yox, xilas olmağımızı istəyir. Господь не хочет, чтобы мы были религиозны, Он хочет, чтобы мы были спасены. Buna görə o gözləmədi ki, biz yaxşı əməllər eləyək. Поэтому Он не ждал, что мы сделаем какие добрые дела. Gözləmədi ki, biz vicdanlı olaq, dindar olaq, Чтобы yaxşı мы insan были olaq. совестными, были религиозными, хорошими людьми. O sadəcə gəldi, bütün bu əzabları yaşadı. Он просто пришел и прошел все эти Biz страдания. hər şey danışa bilmərik, biz bütün o şeyləri yaşaya bilmərik. Все это мы не можем объяснить и рассказать или прожить. Elə şeylər var ki, sadəcə olaraq özümüz Rəbblə ünsiyyətdə anlaya bilirik. И это многие вещи мы только можем один на один с Ним прожить это, и Он может сам объяснить. Sadəcə gəlin xatırlayaq ki, bizim xilasımız asan başa gəlməyib. Давайте просто помнить, что наше спасение было нелегко. Biz çox zaman insanlar müjdələyəndə günah haqqında danışmaq istəmirlər. Мы иногда, когда рассказываем другим людям об Иисусе, мы не хотим говорить о грехе. Əgər biz günah haqqında danışmırıqsa, Если мы не говорим о грехе,
Məsihin əzablarının heç bir mənası qalmır. Тогда нет смысла говорить о страданиях Иисуса Христа. Çünki məhz günaha görə İsa bunları yaşadı. Потому что из-за греха Христос пережил все это. Sadəcə sevgiyə görə yox. Не просто из-за любви. İsrail xalqı Misirdən çıxandan sonra hər dəfə Pasxa bayramını qeyd edəndə acı otlar yeyirdi. Когда израильтяне вышли, они каждый раз в воспоминании ели острые, горькие травы. Və Rəbb istəmir ki, biz dünyada olan həyatımızı xatırlamaq üçün belə bir şeylər eləyək. И Господь не хочет, чтобы мы, помня нашу жизнь, каждый раз это делали. Нашу старую жизнь. Amma Rəbb istəyir ki, biz onun əzabını Rəbbin surəsində xatırlayaq. Но Он хочет, чтобы мы вспоминали Его страдания, когда участвуем в причастии Господнем. Yəni acı otlar yox, Давайте сегодня не горькие травы, Məsihin qanının və bədənin rəmzi olan çörək və şirəni qəbul edək. а давайте сегодня будем участвовать хлеб, который был символом Его тела, и вино, которое было символом Его крови, в этом участвовать. Çünki İsa özü şagirdlərinə deyib ki, bunu məni xatırlamaq üçün idi. Потому что сам Христос сказал ученикам: делайте это в воспоминании обо мне. Məni xatırlayın. Вспоминайте меня. Ona görə bu gün dəvət edirəm hər birimizi. Поэтому я приглашаю каждого из вас, Bazar günü dirilməyi, sevinmək üçün bugünkü əzabları xatırlamaq vacibdir. чтобы в воскресенье порадоваться и вспомнить Его воскресенье. Сегодня мы вспоминаем, через что Он прошел, через страдания. Çünki əzabları başa düşməsək, dirilməni də başa düşməyəcək. Если не поймем страдания, цену страданий, мы не поймем воскресенье. Gəlin dua eləyək. Давайте помолимся.